a faifua ua e musu tongi tu o au upu. Ya, sai fo manuia e le fa fonga tapua e se tatu watunu o le nei vai o le fiafi. Ya, o le a fiafi le nei o le aso luas fulmalvalu, le fiafi nei o le aso tofi luas fulmalvalu. Ya, o le masina le nei o aukuso, ya au tato walo atuai. I le tato whainga filifilinga i le aso atai au, i le tula iwa. Ya, e pe ona whatulanga mai ai. E ta tala ai e tato whale palota, ma ta tala ai le tato whainga palota tele. Wa le na mo mo whainga palota ole. Pre-polling, le asa wha peo na palota i fo i nei i la tō rau mātua. Ia, whawhero i atula si o tato atunu ule nei vai ngare fiafi. Ma lor soi fo manuia, ia au tato iai. I le tato por kalame talatala noa fo i le nei fiafi. I le ia ngisi. I le ia ngi kalakele. I le ia ngi kalakele waku wai anga. Nga o mai tai au. Ai se o kako aku e whaire me le wa le bang kako moi miki ai. Le me le wa le bang kako moi miki ai. Le kako fio aku e whai. O tūlanga la nari whafonga so tato atunu. Ia, o tato ta pena i mo tato whainga palota. Ia, i le aso a tai au. Ia, le ua 5 minute te ele tu lai valu i Samonei. Ia, ma lor so i fo manuia. I so tato atunu, ia o tato iai. Ia pe ona iai, ia le ta penanga o so tato atunu. Ia, o lumana i ele whainga palota le aso a tai au. Ia, ua pisi lava nge yaso. Wa pisi lava nge yaso. Ia, e tu sai fo ima. Nisi o fuafuanga whaare ainga. Ye pe ona ye fo fa mo so mato ainga i tuai i safata i le tara no ngai filo inga mo mua mai so filo inga mo muri pe ona ye le so ya male mato fa mo pe ona ye i so mato no i mata fa i le fanga le ala fa filo e tu so tato tunu ai le fa yesi tato tala Roni Pale fa tai tere lava fa tai lava Roni Pale Amelia fa moana ya o mau kiva fa tai lava le angane le mai ma so swani mai Fortino Josefa fa tai lava fa tasi mai sa vadi sa tele ya manuia ta po inga ta whainga palota ai tatu terese mo moana fa feloa i le malo so tatu atunu ina tinam ta mama tua ya o ila to o tapo i o tatu whaiva mai se tono mau ta malawa ia iso se tu o le nei atunu o tatu yei Samonei sunga ya sia o tilo mafta mai luar tato YouTube ya o le sunga ya taufia so vale aftai mafta mai timu ye papa tele so ifo manuia la mafta mai au terror aftai la fata si mai ya ai fafatai tapo inga na tato matua e peila ona yai ya i tapo inga o tato walo faiva inga luenga ya o fata mswari inga isa ilinga o manuia mo ainga ya e maise o nei tato matua tapu ai mai atunu mamau ia po au mau ia tunu mamau ona o tulanga i wo mo fo ia vanoa e mafuta tuai i whanau ia tunu mamau asina i whanau ia mai wo mo fo ia whamanuianga i nā tunu o au mawai ia le ala o lo tapu ia tato whaiva mai se whanongo longo mai lava po le ase no tupu atu i Samoa ia whawhiro ia toi foila ia tau whanga o le alofa ia o Juliet Stanley ya Fortino Josefa o Tupu Pauli ya o Maile ma Salimoa ya o Tulu whawhetai lava tonga whau fialii ya whawhetai mafta mai ni vai hona fiafi ya ai ngata foi o tapu inga nei whawheranga taulangi ya so se whatawhai taulanga ya o loo tawa suina le puwai o soifua i te tonu so tatu watunu ya ai maise o le watunu mamao
i le tovini ale atua o lo mfai ona ngā lue ai, ia māloro so i fomanuia, ona iuso to whawhine ma pā anga umar tato porkalame kota man whale o, ia wa sia whaingako porkalame, ia ore kau mawhai lava ia, ia muri tai fo inisio o tulafono, ia maise tulafono whainga palota, ia ore sunga ia Penny Ane Taala, ia o sunga ia Tony Sione, fia wa ai kaio, leo mafuta mai, ia sunga Andrea Ngaoa, whawhetai lava o tau tiapue, a inga whiite, soifo manuia, ia senga vau, Amelia Famoana o Feula, Motu Fau, whawhetai le mafuta mai o Tara, ia o Filifilia, ia lo mafuta mai, ia le mafuta mai sini Australia, ia o le tūlanga la nā whawhilo e troi po ai lava o mafuta mai, i nei vanga le fiafi, whawhilo i sofa man malo tatori i whaolo i sukeriso, tai sanga le mumai lo to soifua, ia maso unei o la whatau wa, ia whawhilo i troi fo i la, ia te o tau lava o sio tatu wa tunu, nisi o malanga mai a tunu mamau, ia o nisi o lo au mau samo nei, ia e peila ona iei le tatu whainga palo ta awhapea, e ke paloka kai au po fea lava la wanga fa ufai ya whawhiro ia tu kota marwhare o i ate oe i le nei vanga le fiafi ia o ta pena hailo whamoe tatou whawhitai le motonga i whaau pea o na lango sua i tatou poklame whaau wau o mori ale ngā whawhitai i le fionga li pule ia le ala pule to susulu le au anae ia lupe matasila va e isi swafa komalo ia marfa tua fo ia la tango mo misa sufali ia male fana ile fa wa pea ona ngalu lu fatasi makota ia male tato fole o ia wa fo ile longo puia li o so tato wa tunu fa fta tele ai ile fa wa pea ia ona tato ngalu fatasi ia tata pena toi fo fainga palota ia fa fta fo i tapena nga uma ia fa sau ni fo kota inisio fa mo nga ia ole so mato ainga mata fa il fa ungo va ya sol nei gasto nai ile mai ai il fa palota ia ai ole atato tartara no ole mari io ole kakalonga kiki i mele so mako ainga nga fai mo modi ai le fa malo i tamali i fo ia o so mato ainga o swafa ma feo yo so mato ainga e pe ona se e fo ile ni vai tau so ifanga ya monanu ya iso mato ainga i loto fanga sa fata ya ai mai se fo ia o fenuti ya ai mai se ia so mato ia nisi fo yo matai o so mato ainga i pe ona ya fono ya fono male ya ai mai se so ya se mau falo polo ya manai uso fo o tautua ina sio matu ai ngai tua i lotu whanga safata. Ia, peo na ere sunga ia la au. Ia, ma nisa o matai o sio matu ai ngā wole maua uma i o latu swafa. Ia, o le pa i tamaitai o sio matu ai ngā o tina. Ia, maise sio matu tina matua ia fua. Ia, o le tina matua leo sio matu ai ngai peo na. Ia, o nai lupe whaalele fo sio matu ai ngā. Ia i le ngaruenga le atua, sa whapeona mato whilo ia i malamana le la. Ia mai, ia o le tūlanga na e au ngā fui whilo inga ia i loa ai ia le soifuanga ma le tūlanga o iai ia le nei soifuanga isa ora kala hui kan. E kere aku wa ora kanga kai loa o le la au. Ai bang kuala. Le la whai aku pela ukala lea. O le mero ke loge. A whai e ola i le la au le la kako koa. A whai o le esi reo lai, e a wha mwenga o moka ko, ka kuwha ngāru fuores. Ai whai ai o mai, ai le whaso e sā lea aru kamaringi. Ia oi, vai, ia le lau tana noa whapea. E o ai kongo ainga. Iei fo ia nisi fo i tūlanga fo ina e pei fo inga e se ala ko mala ko si kaini. Ia ngā ngau kala ngā whala waikele. Ai, o lea o ke lo le ya ba no ke lo ma o ko ya mai se mato filo inga tele na fa ya nei la fiafi ya le ke lo ma o ko desa ya ai modifa malo ya inga uma i tu pai ese ya o farta mai ese ya ma tu anga o ainga
pe ona mafuta ile nei fiasi ia ma o ia na leila le tai au fa solo mo le u ko fa ro ka vai lava au ira le fu ka vai le ko ngan ka kala o kai yo e ko iki apu pu o mala ko ura le kai isi ko ngan ka kala le so fa ko aka va ai le o ka ika ni ko nga bo ke kele fa penge kala wa uma pu ure fale le nga fa yere ma ko fa mo le maota le ainga I mata fa o kangi ko ia fa fira tai wa to tele se tato tunu ia fa te ia foi e fa te ia le vai mai o la fai mea mai kwa ile la fa ya ku ya ki oku ele fo ya ko talo na o langa I tuai no tfanga sa fata eo ya mai se ya e to ia la iso mato ainga mata fa mai fa se la I fanga ai o le mato wa ainga no tfanga sa fata mai ya de kai meo la kiki ko ta wange onga fa solo wa e fai mo ngai kwa o le loko fanga o le sa fa ka o li ya mele kala ngo oi ya fa filo ela di malu le po ia inga na mato filo ai ai ka o me disi o kenga ai disi o mai ka inga no foi samoni ora fa pia se me ala le ka kala le o kala ko le mele fa mai disi o kenga o mai vai le fa ngo kala disi o mai ka ila le ka nga uri le o va ala kala fa mai vai nga pu e malolu haka ma sinapi longo vi vai le fa ngo kala fa mai voi o la mare ni vai e wa ko ta vai fa yo e fa no mai o se ngo fokangi ya ngai ke o fa ka o se ka ko ba oi uso la fa pena manga o lo ke pu lo ke la ko pu ko fa mo mo le a ke ia fa ko ai lola le stona fa ko ai lola le stona I fa mo mo ia o vi nga fo ide tua ia wa mai fo ide to vo se tu palpala e mai so mato ainga ia ma wala se to wi lo le stona se yo ko wi lo le stona pe mai a fa mo mo ar ku langa uso le o le fa mai o le rina le fai me ka no Facebook le po olam e kasi ala ka fa longo ia e mau kere au fa kasi I kar ko ngo fa va fai vai wa ka ko aku re fai me fa ainga ka kia la va fa fai ru mana war kele pe a bifola wa fa fai siri ru se ulu ngale ku ka fa fa ai o ange ka ko kala ngo fa ainga o re pa loka e umakaya ka nga uma re pa loka kaya o ke le ko va ai se sui fa orioni ke le ko va ai se sui fa pule po ai po ai ma lo mai e ke le ko va ai o le o singo ainga ma le foi fai ainga le e fa pega va pela foi le ke siri gia kota I kwai o kota o le suri mongi ya o le ainga ya ngi ke wa siri foi le o ska ka fai ya o kire ma a foi ngi o ke kuskusiri ma pe nga mo fai la se pakanga o lua so ke nga pakanga ko ya ngala pa ka ma ken kiki la kiki ya la ya o pa ngofo ka maku o so la fa pe o lo ke o le ke fa ngor benga ke la ko pu ya ka le pu ya ka fa mo mo ai le ai vai e fe fo ko ta mala camera ai asto na isa fa ko ta ko ngang ko le po le yo e fa ve kai I suli ma fe o se o mato o ma ko fe lo I fia onisi e fa ke ia fa mo voi kota fa pe ka ke le ai fa pe ka ke le ai ia bo vo sa no sa fe lo fo I ma le sunga ya sina pilong vi ia le nganga ia o li fo le uso ma fe lo I pu el maka o le nganga fi ya ta mo me le soi fuanga nge ia ka ko ma va ia uma ka ko va nga fa o fai uma ka ko mai ko ngai fai ma ka ko ainga ele va pe ka ke oki nga saura yo la ka va nga fa o fai o mai ka ko ai ka tu lo le ngana ka ke ese mai va nga fa o fai o ma ko fa ka singa le fai ngai e ko fuar ka masianga va nga fa o fai yo e ko fuar ka masianga va nga fa o fai ele pule foi la o le vai fa o foi a wai o ia lea o lea ele pule foi o ele vai fa o foi o que kan ko wi ya ai o lo ka ko mai ka ko ki fa kasi I me fai ka ko ainga ele ya yo inga vai before ka ko vai fa o foi foi ele fa ka ki ese ai ka ko mai e makua I fai ia lelei ia me fai o ka ko ai awange ia ile fe makia awale ia ile mon mor kulanga foi le la ka sa va fo ai fai fo kala
vai isala fai ala isesi ia kala okota ua makuale koe ila gi kala fai mai ai wa fe feu le pa ia me ka fai mai au ka kala ile ko ka usang ka Iyo, a waku lama oe, vai. Ia waku le nganga fo ile ia loa kaki ainga, pe wa ke ilo va ia ke au. Wa vai ile mera ma fe lo e marsunga vo ia sina pilonvi. Tu lo voi swa fo sta so. Ya, okay. Okay, I kama lo la ko la fo okay ole, la ke po ala ke mo oi I fa bo mo so matawai. Ia ma fe lo era ma le uso matala no. Ia o se va ainga fo I na ia tatou supporters. I vai nga fa fai se va pio bu ia o sa o I kala ho ngale le ia ka alo ka ma le uso ia o le nganga fo ile le mo mori mai tai tai o vai nga fa fai ai mai se la va ia la de ta wa nei te wa fai nai le au na to silfia le tai tai o le vai nga lo ke kali kongo wi ia o la nga mau le o ka ko ainga e fai me ngai ngofo o ka ko ainga ia ka ko ngofo mo kako iloa e fa au e kako ainga o kako fia ya ai e uma lo fo palo ka kai manuia po ai manuia mai ngakai fo inga ma kulanga inga ar kulanga yo kako ainga e fa pe ngar so fuanga ki awange e kai le sio so tangata e pe ai ya ko e serva nga fa faila ya boy yo e alu ai e longa ko ngwa yo au fo ngi o kako wa ya ainga ya fa pena fo I la uso o nge ka me kia pe ka ki ainga o nge ka me kia o me o ka ko mo o fa mo na iso mato ainga na nei la I matfa I mato sa fa tele nan fa ya oka ai uma ko nga fa o fa ide ya lu pa lo ka le pa ka ko pa lo ka kaya o le nga fia ma ko kere yo aku ngi fa nga ma ko kere yo aku le ku fo ile e sisi ai luar ka nga vai ka ia langa vai fa fai ai nga mako sa fai ma mako aku o mako re ai se va nga ai la ngai kenge nga po ngai ya po ai la po ngai fa finga nga vo ngai le e ka kala le ko korunga ai nga lo o le ku e so ke ya ka fa ai vai la fa nga ka mai la kiki nga e tu la na tatu sira fai ka ku kala ngo ka ko re ai ai le fa pio ka ko ako e fai ka ko fai nga vai nga fa fai vai ya ele se file mo ai e file mo pe ka ko kala ngo fa ai ai ve vesi pe angin ya ku por kiki ko mo me ka ko ai nga fai ya o tu la na o tato tala no le fia fini la nga to tele la tunu ya atonu was la fia la tunu ya nisio o foi nei o mafawa fai se tato tala no le fia fini ona ole tūlanga foi lea I le to tele o so tatu atu nuu ai mai se lava nei tinam tama matua o lo faatasi mai ma fia I loa no fuanga tonu e fai le tatu fai nga palota o le mere fia maua o le ngofuanga e fai le fai nga paloka ia o le ala wa ye le nga foi le tia ia I fa pe o so ka fia aka mai vai o le anga mai ele ofisa fai nga paloka kulanga I ia ka ko lissimo fare palota ya tonu wa mo ni si alanga ya isi le so tai mai ye pio le nganga na le la ko kam fa ye ko la waku ya tato fare palota ya mai tu malo pe ona yai ya ile mo le aso tai au mo fa fa ngofi o wa ye isi le kusi ngai kota o fe e fare paloka ngai ma ko ku malo o fe e fare paloka vai o kere fanga venga se ofisa fanga palo ai ora tang fai batule ia le lisi lesa au mai ele tato ofisa fanga palo tai le so fulo no kuso voleva na mai lisi voleva na mai ia pepo fam talanga ai fai lo ai far palota ia officer komisio fanga palota o la palota lo leo pasi silanga fala waitele fale palota ua to faina mo le fainga palo tau au lua afe lua sfulmane lima tu sai mai ai inga le fai upu lima sfulfa pui tasi male ono sfulu pui tolu o le tula fono fainga palo ta lua afe sfuluiva ua tuina tuai nei le fasi silanga fala waitele o fale palota ua fatulanga ina mo le palota mua ile aso lulu
luas fulman fitu le palota len faya nafi luas fulman fitu au kuso male fanga palota tele fanga palota wao ile aso foreile ya le aso le atayao luas fulman ivo au kuso lua fe luas fulman lima ole tatou ole la alwaku anga ka ko farpaloka mo le aso atayao ile ka ua ko ifua ya farpaloka ya farpaloka mo le wa umar le paloka mo na nafi ya mo le tu malo vai mo mo le tu malo vai mo ele nga au se vai fa se kasia nga ni mele mo ka ko uma e nga va ai palota mo le tu malo vai mo fa le palota i lauli po le tasi te sibaltasi lauli e fakasa lauli lava katoliko o le tongo e fakasa i le tongo ya katoliko i le tongo vai lele e fakasa manga fia i le fakasa fangali itai le fakasa fangali yuta FSFGP o ya ele lo kotafa ubile bede ai onisi na farpalota na famani no atu vai manga numero lua ya o mota ile fakasa o mota alava ile far committee ya o vayala ile fakasa le vili ile fakasa vai vaseuta tano le fakasa o vai vaseuta lava o le metutisi ya o to matangi ile fakasa vai vasetai ile fakasa vai vasetai ile katoliko yoi vai vasetai ile katoliko ya na abo manino atu ya usaka ukule fakasa lo ngiko kia nga ia ile fakasa lo ngwingo le o le fale o fa nga inga fa ile por mauto o ngar wenga ya wai etofu ma ya ekalesia mo la to fale fo ile fale le tali malo po fale tala lai fo ye fa ito na ya la lotu fa ye fo fuanga la lotu ese man ta pai vai maunga na lua na vai maunga numero tolu o mangyang ile fakasa ya o mangyang ilava ile kalesia metisi fa to ia ile fakasa ya o leone ile assembly of god ya o matau tutai ile fakasa matau tuta e fakasa o tanunga manono e fakasa tanunga manono le metutisi o papauta ile metutisi o vailima e fakasa ho e fakasa le lokule le luma ifo o le Robert Louis Stevenson e mo e ka waya kere o le hola le fa ya o wala ile fakasa ya mama lolo le ile katoliko ya fa solo ifo ya vai maunga numero fa o apia ile fakasa ayoniwe e faka e fa isa ya tono la mam na baila to we lo tu ye ile lo fuanga le o le ufisa ile e fakasa o la lovaya ile kalesia sofitu o palisi ile kalesia katoliko tonga fofua katoliko taufusi katoliko mulinu ule fakasa fungalei e fakasa ketsemane ayofiti o le kalesia metotisi ya mala mangoto ile e fakasa falata numero momua kidele disida mo falata numero momua o vai moso le kalesia e fakasa o vai moso le kalesia metotisi o le pea ile kalesia katoliko o le pea lava ile far committee ile fasanga ile leia male maota ina ile pea le tu mai le tu ala tai ya o lotopa ile kalesia metotisi ya o lotopa lava ile assembly of god ya o sinamonga ile kalesia metotisi sinamonga lava ile kalesia katoliko moa e kalesia katoliko moa fou e kalesia katoliko alafua ile fakasa ya o tua efu ile kalesia metisi ya o uloloa ile e kalesia e fakasa falata numero tolu o vaiteretai peteli ya o vaiteretai le kalesia le fasanga ile leia male vailima
ia o vai teleuta i le whakasa, vai telefou e Kalesia Nasareta, vai telefou e whakasa Peteleema, vai telefou ia o le AOT, Yovo i Rai. Ia, whaleata numera 4, o Saina, Metotisi, e Kalesia Metotisi Saina, o toa mua i le Kalesia Katoliko, toa mua lava i le Kalesia e whakasa, pui paa i le Kalesia Metotisi, toa mua uta, ia, o le e whakasa Petania Fou. Sanganga mua e whakasa i whaleula lava i le aonga tūlanga lua i whaleula, o le aonga tūlanga lua le saunga yuka, le awala le saunga yuka. Ia, mo utau e pālota ia sanganga mua to e whafonga mai, o le Kalesia e whakasa i whaleula, o whaleula lava i le aonga tūlanga lua, ia, o le whioanga wa ele i le Kalesia Metotisi, o nuu, Pentekoso i nuu Fou Samoa Unity Church. Ya, sanganga numero 2 o Malie i le Metotisi, a whioanga Malie lava i le whakasa, Katoliko a whenga, ya, e whakasa ia whenga lava, o tuanai e whakasa, tuanai Metotisi. O le mai kau waku le whainga o le kako o le tatou whamoe lea. E tofu uma ia tusa pe e tu inu fo ina e tofu lata uma ia iso tatou atunu lona uma ele ia se me ole a e ngofo ia fa le aka mua fa sei nga le la mai sio matu tu malo ia fa le ata mua ele ia se me ole a e ngofo ia orka ko malo fa le aka mua fa te inga po vai moso le fio anga le teno foi. Ai ole a e sawa ki aro ke paloka yuka far paloka le yuka tu f po ulolo. E oi. O su sa oi fo inga ka ko far paloka ngai i a fa yo vai moso le ia le fakasa vai moso metotisi vai moso a fa yo la fio anga le pea Katoliko i le pea man far committee. Pa vai. Ne fa fa ngo fie mon mando so tato watunu. Ya. Le ala ka ko wo ku ia sanganga numero 2. Lewa uma, sanganga numero 3. Toi whafonga mai a sanganga numero 2. Ya, o le Metotisi Malie, o le e whakasa i Malie, Katoliko le whioanga o whenga, e whakasa i a whenga, e whakasa i le whioanga tuanai, Metotisi le whioanga tuanai. Ya, o sanganga numero 3, e tasi lua tolu wha, e wha i a wharepalota. Ale isaji sifo le Kalesia Katoliko, ale isaji sifo lava i le Kalesia e whakasa, le auvaa e whakasa, le auvaa lava i le Katoliko. Sanganga numero 4, tasi lua tolu 4, 5 ono fitu. Fitu whalepalota mo sanganga numero 4. Levi Salemoa Metotisi, Levi lava i sale moa le Kalesia e whakasa, loto soa i le Kalesia e whakasa, o sarpo ae Metotisi, o nonoa AOT, utualii, maota o le nuu, tufulele i le Kalesia Metotisi. Ana alofi numero mua, tasi lua tolu wha 5 wharpalota, fale asi utai, o le Kalesia Metotisi, fale asi utai lava, o le Kalesia e whakasa, fale asi utai lava o le Kalesia AOT. O fale asi uta o le Kalesia Metotisi, fale asi uta lava o le Kalesia AOT. Ana alofi numero 2. Mataili ili, tasi lua tolu wha wharpalota mo ana alofi numero 2. Mataili ili, fare komiti. Fasto uta, maota i matautusa. Ioi, ya. Fasto uta lava, Katoliko. Fasto uta lava, o le Katoliko, o le Poof 1 ma le Poof 2. I fasto uta. Ana alofi numero 3. Ana alofi numero 3, no fualii, Katoliko, no fualii lava i le Kalesia e whakasa, le urmoenga, e Kalesia e whakasa, le urmoenga lava, e Kalesia Metotisi. Ana alofi numero 4, Metotisi fastotai, e Kalesia e whakasai fastotai, e whakasai vailutai, fale atiu le Kalesia Metotisi,
fale ati uta i le ekalesia Assembly of God, o le metotisi sa tapuala, o le e whakasa i sa tapuala, o le e whakasa i sangfili. A inga i le tai, tasi lua se fulu lua wharepalota mo a inga le tai. Whafonga lei se fulu lua wharepalota mo a inga le tai. Sa mea i le ekalesia metotisi, foiloloo i le ekalesia e whakasa, lalobi i le ekalesia metotisi, sa tui malufilufi i le ekalesia e whakasa, o apolimauta i le ekalesia e whakasa, sa lua manono uta, e whakasa whaleu i uta, katoliko, manono uta, metotisi, apolimatai i le ekalesia e whakasa, sa lua tai i le ekalesia metotisi, whaleu tai e whakasa, le puyai ekalesia e whakasa. Whalatai samatau, tasi lua tolu wha lima ono wharepalota mori tumalo. Whalatai samatau, o samatau i le ekalesia e whakasa, samatau lava i le Amazing Love Christian Church. Ia o si ufanga i le ekalesia e whakasa, o pata ekalesia e whakasa, o mtautu whalatai ekalesia e whakasa. O sa mai ekalesia katoliko. Le whanga mawhale ase la, tasi lua tolu wha, se furu mara tolu wharepalota. Le whanga mawhale ase la, se o mato i tumalo leo, le whanga mawhale ase la. Tanu malala i le ekalesia e whakasa, whale ase la uta, ekalesia katoliko. Ia, o sa whatoa uta, ekalesia e whakasa, o ta whanga manu uta, o le ekalesia metotisi, sa vaya uta e whakasa, nganga ifo le vau uta e whakasa, mata ututa e whakasa, mata ututai e whakasa, nganga ifo le vau tai katoliko, sa vaya tai e whakasa, sa whatoa tai e whakasa. Whale ase la tai katoliko, mata whaa i le ekalesia metotisi. Ya, sa whata numero momua, so mato tumano fo ya sa whata numero momua, ya, o salamu mutai le ekalesia metotisi. Ekalesia te whafonga mai a sa whata momua, salamu mutai metotisi, salamu muuta le ekalesia metotisi. Sa anapuuta e whakasa le poof 1, sa anapuuta e whakasa le poof 2. Sa anaputai e whakasa, sa tauauta se toi whafonga mai. Sa tauauta, whale angai metotisi. Sa tauatai le ekalesia e whakasa, sa tauauta le ekalesia metotisi, loto whanga e whakasa, loto whanga metotisi. O le mea kisi le loko whanga. E whasanga i le ia mara maku ainga. Ioe. E mea kai sungo fiasio maku ainga i tua i loto whanga sa whata. Sa whata numero 2. Nu suatia metotisi, vaiee i le whakasa, fusi sa whata metotisi, o whausanga e whakasa ta fitoala, e whakasa mamuli vai i le ekalesia katoliko. Ia, o si umu, e 5 wharepalota i le tumalo si umu. Ia, wale kua e maristano or kako masingira. Ia, o si umu. Maninoa metotisi. Si umu i le whakasa. Si umu i le ekalesia katoliko. Si umu sasae Pentekoso tutotasi. Sa anga e whakasa. Whale alili mua tasi lua tolfa e iwa wharpalota. Sa le ilua maotao whanene e tuale sefo. Poutasi katoliko. Vavai e whakasa. Matautu e whakasa. Tafatafa metotisi. Malae malu metotisi. Sa talo e whakasa, sa punawa e whakasa, piu e whakasa. Whanalili numero 2. Sa tele e whakasa,
si uniu e whakasa, salani ekalesia AOT, salani lava i ekalesia metisi, utulailai ekalesia metisi, sa poe maota le nuu. Loto fanga, tasi lua tolu, na tolu wharpalota o le tumalo loto fanga, wharpalota mua o matatufu i le ekalesia e whakasa, o loto fanga, ekalesia e whakasa, ma vavau i le ekalesia e whakasa. Le pā, tolu hoi wharpalota mo le tumalo le pā, o au whanga e whakasa, le pā i le ekalesia e whakasa, masale apanga i le AOT. A le pata i tupa ilunga, lalo manu e whakasa poof 1, lalo manu lava e whakasa poof 2, vailoa i le ekalesia metisi, maulutongia e kalesia e whakasa. A le pata i tupa ilalo, se furutasi wharpalota mo a le pata i tupa ilalo, sa titoa i le ekalesia e whakasa, sa titoa lava i le ekalesia metisi, loto pue, ekalesia AOT, or the Assembly of God, mutia tele e whakasa, sale au mua katoliko, sale au mua lava i le ekalesia e whakasa, sa musutai e whakasa, a maile katoliko, sa musuuta ekalesia AOT, ti avea tai metotisi, ti avea uta ekalesia katoliko. Va afonti, tasi lua tolu, fitu wharpalota. Ua fato i le whakasa, samamea ekalesia e whakasa, lona ekalesia e whakasa, masina e whakasa, ta elfanga e whakasa, musumusu en salimu e whakasa, ya masawango i le ekalesia e whakasa. Ano amaa numero mua, ano amaa numero mua, e whakasa i whalevao, lalo maunga i le ekalesia e whakasa, whalefa i le e whakasa. Toi whafonga mai ano amaa mua, whalevao i le whakasa, lalo maunga i le whakasa, whalefa i le ekalesia e whakasa, ya o whalefa lava ekalesia katoliko, whale apuna katoliko, ya o whale apuna lava i le whakasa, o lufi metotisi, ya mamanunu e whakasa. Ano amaa numero lua, ya o salua fata i le whakasa, o fusi i le asofitu, salelesi i le ekalesia metotisi, eva i le whakasa, solo katoliko, solo lava i le whakasa, lua tuanuu e whakasa, lua tuanuu katoliko, le usoli e whakasa. Ya, mai ufa mai ai nai tu malo mo tumuanei, au tu malo ni mo tele salafai, maulato farpalota, fasalele anga mua. Fasalele anga mua, tasi lua e ono ya farpalota. Tafuatai e whakasa, maota e kalesia AOT, sapulu metotisi, salonga AOT, foa e whakasa, sale tangaloa metotisi. Ya. Fale palota whapitoa, le alai manino mai I, fale palota whapitoa o le team 1, I tuana I mato. Lono winga, mo utou mai palota I li tu malo o whasale le anga numero mua. Ya, a whapeo le te au mau I tu mua nei, I upolu. Ya, e tire tau malanga I salafai pe ke popole foi. A mea ke I ua le whaia lau paloka, ke ua whapeo mai maulau e kisi. Le mawhai ona whai I a tatou palota, I whale palota whapitoa, pe ona ele team 1, I tona I mato. Ya, whasale le anga numero lua, ya, sale la valu tai le kalesia e whakasa, sale la valu uta e kalesia metotisi, o iva e kalesia katoliko,
Iva lava i le ekalesia e whakasā vai a whai United Pentecost. Lalo malava e whakasā sa fua whare komiti. Ya, lea fo iei tātou mō tau le tumano lea e olo au mautu muane ia le whain lau pālota le Team 1. I tōna i mato. Whasale langa numero tolu, e whapena mai tumalo uman mo te sala whai, a whapeo o e le te au mautu muane ono ngā luenga. Ia o le ila vanoa e whatino i lau pālota i le whatato whapalota por tato Team 1 i tōna i mato. Numero tolu o whasale leanga, ya o sapupali e whakasā poof 1. Sapupali i lava i le whakasā poof 2. Tapu ele mau tole nu. Fusi i le whakasā. A fio anga fusi lava i le ekalesia katoliko. Fatausi ekalesia e whakasā, ma le fio anga o whangapoa i le ekalesia e whakasā. Fasale le anga numero 4. 5 wharpalota, ono i le tātou pālota whapitoa ia i le Team 1. Ai 5 lava wharpalota o loo iai i le tumalo le mo te sala whai. Si ufanga, whasale le anga numero 4, si ufanga i le ekalesia e whakasā. Sa pini ekalesia katoliko, luua ekalesia e whakasā. Ia sa saai ekalesia e whakasā. Sai pipi i le ekalesia e whakasā. Pasale le anga numero 5 wharepalota. 5 wharepalota, ia pasale le anga numero 5, mo le palota le aswa taiao, ia o le ekalesia e whakasā i lano, o lano lava po la fio anga o lano i le ekalesia katoliko, o asanga i le ekalesia e whakasā, pua i le ekalesia katoliko, ia ma pua lava i le ekalesia e whakasā. Nganga e maunga mua, nganga e maunga mua, whawharpalota, patamea i le ekalesia e whakasā, samalai ulu ekalesia e whakasā, maunga katoliko, sale aula ekalesia e whakasā, ia maritatou pālota whapitoa, ia i le Team 1 i tōna i mato, o tauolo o lalampapa au i tūmua nei, ia nganga e maunga numero 2, ia tasi lua tolu wha 5 hono wharpalota, mo le aswa taiao, e fuane iai po fete lata iai. O sa fai ekalesia AOG, po le Assembly of God. O sa to ale pai ekalesia e whakasā, whangamalo ekalesia e whakasā, le lepa ekalesia e whakasā, a vao ekalesia e whakasā, sa leia, ia o le whare komiti. O loke vai, a koe kakale message mai kia. Se kako waka i se whasinga koma i story. E ele kaka le message mai kota. O le alfa umingo ngā meo le whakasa. Tulo wale le ekalesia. Ya, sole, se wukane i loa sole. O ke whai aku ari o ke whai aku le lewa kako whiola. E o ale pepe voi le leferua i maletami. E lore wha umio le ekalesia e whakasa. Ai a fesiri mai oe o le wa a fesiri mai foi le wa ko se furu ko sanga po se furu lima ga inu o le makua yo wafo keilo e ke fesiri mai ke e wa nga ka ko fu o la ko le me ai se lo e fu o la ko nga i lo la ya le ka u po fe me ka u le e kalesia e whakasa o te mana o te remana o tatuari mai na lau whafisiri. Pe e ke whasiri sao, pe e ke whasiri foi le e sero na winga. O le ekalesia e whakasa. Ekalesia whapupotonga Kirisiano Samoa. Ioe. Walonga winga le laka o ngele whakasa ai koe whasiri mai foi. O le hala le whaumingo le eioti. Ke loa. E sao e uanga ke ua fua se me foi lele e kaunga sapo yo la ngu se umar palo o le AOT e la hau ke lo la ke mala ma le ke fakanga fe siri foi ngale le fai mai desido makua e me le anga se o fe siri fa vale va yo le AOT o le Assembly of God ya por fa ekalesia fa por potonga ale tua o ke o fo ko fe siri mai vai fa avango Amerika ni o le kaula wa ka ko risio fa pa lo ka ai mai se sio tatu wa tunu
ai vai ya kia uya e yai tangata e fisiri sao o kere pole la ngaka pe fisiri sao ai o lo wa pole nga mo si o tato wa tunu ele o iloa fale pa lota ya nga yai o le sia vai nga ya o lau mo fela wa ya pe o mele nga mako i kuwa si o mako ai nga kuwa fo i safata ma i matafa o re ngai au pisi ai so ala ka falo e fa se pa no ka ile e fa se pa no ka ile ka forsa e fa se io ai le leile lau aku pe ekele kari mai la pe ai me sidi le wo faila unga luenga wo kari aku ilo fina ngalo le wo kari alo ya aku ilo fina ngalo se foi pe ke sau sao pe ke sau pio o ke alu aku sao o ke re ala ku pio e la ngai ke wo waru ku pio wo afange wo kongi kai kai io fa fero e se uso ya Taito Tivoli ya man fa tu foi ya Julieta le mafuta mai falau niu o le vai le palo kan mo kel sala fa ya la fa ya ku ngel la palo ka ono nisi fo yo o nga luenga fia fa mai ya i tumwane ya fa fero i foi la malanga lo malanga tu mo tel sala fai ya Anastasia McFall ya male uso fo ya Mark McFall so le o le balanga mua le pisa pisau ke va ye vidi ba pai la ke ya kota vini mai i ko ya wo ya lu va le vole ma fai nga kala ngo aku le melen pai le ki o aku nga le ne vale wole ma fai nga fa se kala la pai la ke lo ile pisa o mai fia se o tatu watu nu vai ele lo po yo nga va nga fa u fai o mai ka pai o le o mai le nga mai oka o mai fia la ngo fa mo se o tatu watu nu yo ya fa fe nga le o mai o la ile sao la yele sao ta ua ile atina so tato tunu fa fero e tola i sito fine ya nationali fo ila malanga tu motel sala fai ya o so tina ya ola hedali waki ya o fei ya male tato o malanga mai Australia yo le o samoni le to tele fo mai i Sydney Melbourne ya o Brisbane yo ila to fo malanga mai New Zealand ya o Kilani o Wellington ya ma isi pito no umo New Zealand ya o ila to o ka fiola le South America Samoa va fiola te foi ile sunga va fengainga ya seu malo ya kopo seu malo ya ai mai se fartua ya martato e kalesia e faka asa i lauri o le faka asala i o ma ko foi a fisiri vai kota ona la le fa umingo le faka asa vai ko e alo kango kuloa e kalesia fa potpotonga Cristiano America Samoa ma futa mai sunga fa fengainga ya Reverend Jacopo Seumalo ya male fartua male tatu kalesia i lauri e faka asa pa pe fo ile faka noina le tai le fiafi ia le tapo inga foi vai o le sunga le ia wao ya Timo ya Laulangi tu sapa ya sai Alaska vai e se foi le nganga o le foi tamari vai ki nganga va ku penka fai langi ka ko fasala la ngai o ile kai me umar pa lo ka wa ku ka ko resort le mo sawe fala kala ka mai le America Samoa e fala ngo mai pa velo le sunga le ia wao ya Timoteo tu sapa Laulangi ya male no falo ma lo lava fa tai lava foi ya ile tat ile South Aua ya wata to fa boy o to mai America Samoa po fe lava va fa foi ka pua ia fa felo ya ma lor so fo manuia ya ai mai se o to yo malanga mai samone a warta to fa nga palota ma lo lava ya nei le taua fa felo to foi ile sunga il fa fengainga ya pasta Siose ya Francis Siose ya le wolo isamone ya o na ya to ina fa ngoyo ko ina ya fenuti le mafuta mai i le fanga ya shomatu ai ngai le fanga ya male to tele so tatu watunu ni le maua kota ya lo swafa i ngalo ngalo me ngalo ngai mufuala ufuala au ye ngai fuala am se fa fola la ka fa sa o male pusa ai tatu to fa wa da fa ide o stato tala ya so ya
taito tivoli fa maruru aku taito kasio lai oi Samoa tonga Samoa le tusi mai peia Samoa tonga Samoa le kusi mai mai resort Samoa ele uman pa no ka le kusi mai mai resort ya tato fa wau ya wai le kako waka kako le kako waka ya nga mau numero 2 kako ko wako ila ya nga mau numero 2 ya o safa ile kalesia AOT Assembly of God sa to le pai ile kalesia e fakasa fangamalo ile kalesia e fakasa le lepa ile kalesia e fakasa avao e kalesia e fakasa ya basaleia ile fare komiti palota fa pitoa fa tino atu i tato team numero tasi nganga i fo maunga numero momua ya o tasi lua tolu fa palota fa tato fa palota i tona mato manase e kalesia e fakasa sa fotu e kalesia e fakasa sa fotu laba ile e kalesia Fred Uria vai vai mo kau mo wa kala mo siko inga foi gan sali esa wa nga malea ko tamo ino nga i fo mawa você se malembea ko ia fa sala nga i fo mawa numero moa manase e fakasa sa fotu ile e fakasa sa fotu laba ile e kalesia katoliko palota fa pitoa fa yaku ile le team 1 i tuana mato nga i fo maunga numero 2 fa fonga mai ya o sa maunga ile kalesia e fakasa paia e kalesia e fakasa le fangori e kalesia katoliko batavai sa fune e kalesia e fakasa fale tagaloa e fakasa fatuvalu e fakasa ya nga i fo maunga numero 3 nga i fo maunga numero 2 e fa pena a fa yoletia mautu moanei i upolu faila paloka ile le team 1 ya nga i fo maunga numero 3 fangae ile kalesia e fakasa sasina e kalesia metutisi le tui e kalesia e fakasa a opo e kalesia e fakasa ya tato palota fa pitoa ile team 2 ya la wa sui mai team 2 mo nga i fo maunga numero 3 e team 1 umale sa mai lunga ale la wa sui la nga i fo maunga numero 3 fa pe o le te mau ne ya te palota ya nga i fo maunga numero 3 o le te no foi upolo faila la paloka ile team 2 o le team 2 o le team 2 la piko ku la lo me nga la ve ka pa le foi ngai mama ma wo soi fua ya vai foi ngofia e se fo le team 1 ya fa yanga e ko me ya ko le team 2 wai pipi ya fale ye lua ya o vai singano numero momua tasi lua tolu fa palota mo da sota ya vai singano numero momua o utuloa Samoa utuloa e kalesia sofitu matavai o le kalesia metisi o awala e kalesia e fakasa matato palota numero 5 vai sala e kalesia e fakasa o la palota fa pitoa fa ia ile team 2 da fa peolete au mau u polonei vai singano numero 2 tasi lua tolu fa palota lima fa palota fa pitoa i tuana mato le team 2 fakasa AOT sa taua e fakasa sa taua lava ile kalesia katoliko ya mapapa sa taua e kalesia e fakasa palota fa pitoa fa ya tuona mato ile team 2 ya o fale alupo tolu fa palota mo fale alupo 5 fa palota i tuona mato le team 2 mo oele te alala i tu moanei fale alupo uta e kalesia katoliko fale alupo uta lava ile e kalesia e fakasa o avata fa marulu aku ki o se nga fa aleo aku e kota ia le ile toa fioanga ia so tula ia vai malu puenga nei te iwa ave mamea e ka mai se sifa pe o le sa o nga fa aleo vai e ei mangu e fo do o langa lo wa ia koi o ke fa fe kaya se ka ko kala ngola iki o ke fa fe kai foi au ia fa nga palo
wakailoa ai nisi o afioanga o tatou atunu. Io ele o nguu umaka ko keiloa. Io ei fo ia afioanga i tumua nei o au le koe ngofo i uporu nei. O kele iloa umai ngō afioanga. Io ai pe o ngai lisi ia mai lo fiso whainga palo. Ta ai mai sa lo fiso whainga palo ta wa o la tau lea o le fea ngai male wha mauwina i lalo nuu ma pena. Io o le mela lea ke whawhikaya uia o le wa maua waka iloa ko inga isi afioanga ni motere salafai. Ya ai wha marulu ma so tu vai marulu puenga. Ya ne mai tau mai wa ele ia se tūlanga whapeo whataalo o na tau le suafa o lo afioanga ai mai tau mai se o na whaleo atu le suafa o lo afioanga e le vau ia lo wala au mai la o messenger ya umar tatu proklame ia ki kango a kota o le saonga le ka ungo si o mako nguu e ka lia ngō fie kota ai oivo e kango screenshot o ka fōringa i rungola ka live le alu waku a ia le kapua ingon whainga palo ka alafo e mongo ko amar fale anga ko kai tole ke fai aku wale o filu on Facebook ala e mongo ko ama kota vale papa kiunga kota oi ya fa maruru so tatu atunu e pe mai tau mai wa yese se kai ya e o fai longa te u se tai e na vele ma me lape ai ia se au nanga fo ia nei vata wa ka ko koyalu ka ko koyalu aku yai ia ka ko aku i ka ko sa ya fale alupo tolu fal palota mo fale alupo ia o fale alupo uta katoliko fale alupo uta laba ile ekalesia e fakasa ia ma avata ia po avata e fakasa e foula ia kia ule ngule la falongo o le memoni na ia ai o tatou wharapalota whapitoa o le team 2 i tōne mato. I tō mua nei. O ala tawa i sisifo. Ala tawa i sisifo tasi lua tōru wharapalota. I le ala tawa i sisifo lima wharapalota i tō mua nei i le team 2. Tuftafoe e kalesia AOT. Ne yafuta e kalesia metotisi matangi lelei. O le ingoana o le kalesia metotisi matangi lelei. O ne yafutai e kalesia metotisi. O fale lima e kalesia metisi. Ya. Si amai singa vai wo so ko mo ka kale i ka fiolai. Ya. Ngawal waku ya la tau sifo malau parota whapitoa. San. Sky calling it out. Waku ai man ka wharparo whapikoa i le team 2 i tōne mato. O salenga numero mumua, salenga numero tasi. Salenga numero tasi. Ya o whangawhau maota i tāpapa. Ya le sifo i la lea mea. I ke iwa whare tonu pesi se atu whare o ina. Ya o maota tāua o tonu o afioanga. Ya o ngā whamarurua tu lea. I ke fōua tu wai mai whapeo o lea o si se. Ya aso tuaga i maru i puenga reo lo tam whai lava kotai. E lau atu i le tātou lisi le au ngā mo tātou whainga pālota le aso atai au. Le pe ona sau i sa lenga numero mo mua i whangawhau. Lima wharpalota mo mua i whangawhau o le maota i tā papa. Sa mataitai e kalesia e whakasa. Sa mata iuta e kalesia metotisi. Whonga tuli e kalesia e whakasa. Fai ai e kalesia metotisi. Wharpalota whapitoa mo tu mua nei o le team 2 i tōne mato. Sa lenga numero lua o Waipua e kalesia e whakasa. Whonga savai e kalesia metotisi sangone. E kalesia metotisi sangone lava ile e kalesia AOT. Ya wharpalota whapitoa i tu mua nei team 2 i tōne mato. Palauli mua mua
o foilalo i le kalesia e whakasā, foilunga i le kalesia metotisi, satu yatua e kalesia metotisi, sala ilua i le kalesia metotisi, sala ilua lava i le kalesia e whakasā, si utu i le e kalesia e ka sa e se rari am taitusi a mai i ya atonu e la ausi la fia e tato a fio anga i si utu ai mo tele sala fai le tu malo palauri numer momua ya o le e ka sa o tanga i le kalesia e whakasā palota whapitoa ya mo oiolo e au mau tu moanei team 2 i tuana i mato. Palauri numero lua, ngata i vai metotisi puf 1. Ngata i vai lava i le kalesia metotisi puf 2. Ngā uta vai e kalesia e whakasā. Puleia e whakasā, o papa e whakasā, sili i le kalesia metotisi. O sili lava i le kalesia Jesu Kristo o lau pa i o asa ngatai. Palota whapitoa, team 2 i tuana i mato. Whatino toi lau palota i tu moanei. Satu paitea, tasi lua toru whawhan palota mo te salafai mo satu paitea. O satu fia e kalesia metisi, o vai ngā. Ya e kalesia metisi, pitonu u tai, metotisi. Pitonu u uta, maota ole nuu. Palota whapitoa, ya o lo whatino i tuana i mato ili team 2. Palauri numero tolu. Tasi lua tolu whāri mahono. Ono ya whatpalota mo palauri numero tolu. Vailoa e kalesia katoliko. Vailoa i le kalesia e whakasā. Vaito'omuli e kalesia e whakasā. Vaito'omuli e kalesia katoliko. Whaala e whakasā. Whaala lava i le kalesia katoliko. Palota whapitoa, whatino atu i tuana i mato i le team 2. Ya, kako whase e mai i. Boi, sole. Mai ia la whase e whio wa uma. Wa uma i a palauri numero tonu. Ya, masi vaenga lea. Lese i koe whamangingo mai. Whale palota whapitoa mo upolu. I savai mole. Aso lusu maleiva por aso tayao. Ya o apita i pisanga. Yo. Mo o tou ia o lo au mau mo teri salafai ai. Mo restala mo whainga palota lea i tu moani. Vai. Le ia wangore apiko pisanga. Le whapea mai whan palota whapitoa mo upolu i savai. Mo kangaka upolu lai savai po oe ke paloka mai upolu. O leke au mau savai ona ngā luenga. Ia pore alava le tūlanga o iai, o e nofotane, o e whaiava, o e lama, o e soli ang ei savai, o kumuangile iei lau le skala. Ia, a pito pisanga hall, ia e whatino mai iei lau palota. Whale palota, whasavali mo le aso rusu maleiva. Pore aso ataiao mo tumuanei, ia, le e tato whale mai tele mtotua, o le whale whamatoto, ia, o lesi, mole palota foi lea whasavali. Mo upolu nei. Ya tasi whale mai tele mtotua. Lua whale whamatoto. Tolu o au nanga mana o mia. O fisa o leo Martine mu. Ya o le to ese i tanu malala. O le whale mai whaitu malo i sanapu mapoutasi. Male tato palota whasavali numero 5. Au nanga mana o mia, whale mai whaitu malo i whaleolo, lufi malalo manu. Whale palota whasavali mo le aso ataiao mo teri salafai da so lusu maleiva. As whareile lusu maleiva au kuso. Whale palota whasavali. Numero mua au nanga mana o mia, mo le whale mai whaitu malo, i vai pouli, sa fotu, sa taua, mawhailalo. Lesi e tato palota whasavali mo au nanga mana o mia, whare mai tua sivi, ia malongo i pulotu. O whatpaloka ia mora silafia si o kakua kungu. Po paloka whasavali ia, e o atu leo fiso whai ngā palota i a whapeo lete i le mautanga sengase. Ia, e o leo fiso whai ngā paloka i mamori i le whai ngofie.
mo mori ai fa malo ile tapenanga fo ile office of nga palota le fionga komsina ya tu ya filolo to le for John Stanley ya o sui komsina man malu le ofenga wenga ya e mai sere o ila to le wa wa nga va e nga lulu e fiso swani mo le fatino o palota o kako mo pa fa savali la ya o kako palo ka fa savali ya e afia e palo ka uma mai ya e o fa pui pui e o fa pui tan malala e fa tino fo ile ya tau ai la to o ya e memorial fa tai fo ile le o tau e sea ya ila to no fo sala ele o tau e sea ai mai se ila to o fata o tolia ila pulo to fanga ona ole tulanga ngase o le tino i to tono mo tanga ngase le o lo faka milo ya kako farpaloka kako paro ko fasavadia ya wa ai o le tausi mai vai o le tausi mai a fe aku le paro ka fasavadi ele yo o le kausi mai bo o le mai le pulumu ai le yo o le pulumu kausi mai yo o le mele wo longi kanga inga vaenga se le ya le wako le vaenga fai paloka wa makwai fai la mai fa pengei lo sei au le lei o au lipistiki wa vali ya koi malungo lo wisu iyo va ai foi sasi abi foi vali e bala un korko inga ka o le moega iyo ta pena le lei foi o show tu ata ma tina le lo fata o tolia mo tanga sigasi ya la po ka pena vai se maruta ya o le fa ngasolo atu maruta ya o so fo maloloina ya ka pena fai le fa tino le palota ya ma e kango e fa malama yo aku foi ala fai paloka fai la ko misa mare ko inga karu wai le fa ka fai solo o er kausi mai i kenge kausi soifua po kenge fo mai la bo e fa ka fai mai ka fiolai ka fia fale ali li fua ai ke lo mun muri fo la ho nga e ke la ke ala mai mar fale mai e ke fai ko e me la ngu me la mai va kula ko me la i vili mai ro ko o si o wa so mo ngai fai ngal ngal yo ai va ve hala ka pega se la e mama e fatani mai e foi ya le suatu o tato o fai ngal i fatino palota ya fa tai foi o le a fea ya ya nai ya ila to foi yo i to ese ya fatino foi la to palota ya o le nei disi sa va peona tapenaina ile komsina fai ngal palota ma tato ofisa to le for tu ya felolo John Stanley ya o tu langa na fa fonga so tato o tunu ai si o kako ko fo ya kwa ile mele le ke manga o si o kako ko fo ya ku ya ya ka kwa ise o ki kilo le ile tu langa le ai ya le pe ya re o le vai ga defia fa mamla matu mor si fio so tato tunu au wangi ko fesidi sesi au la wangi ko fesidi sesi kai hau nga ke ya le wa ke le fo ma fesidi ngalo wa waku ka hau ka penga la paloka le ai ma sesi au fesidi ko fa ya ai pe e au na watu si vai nga le ya mor si da fia fo so tato wa tunu ya palota mo la solusu mo leivo a perila la sola tayao tatala fa palota li tu la valu tapuni le tolu la fiafi palota le mo la so tayao tatala tatu fa palota li tu la valu ya no winga va veala ka ko da ngo fale yo e ka ko va ve feala ka penga se malu kayao bai e si fa vita ule sa tu la mai ile tatu palota mo le sa fa ali foi fina ngalo o malo so tato tunu e isi fa fika uri len kula mai kai mininga ana nafi o to tele la to wo lo fiane ona o tu la foi le o le mala malama le ya ona le fa sa va ku ka ko kala nga mo ya a tonu le mawe so tato tunu ya e mai se lava na yo tato tinam ta mama tutua talo fai ile pensiona talo fai le mau ane ile office of nga palota e fa tino ile
ino foanga sa fatino el palota ai petai ya ele e yai vai nga matua sa fa sala lau mai el office of nga palota e o kia ka ko ra ngo fale tu lo rava e fa le ko nga ka ko kele le aru no Facebook kele le aru no le YouTube kele le aru no le o le output yo ai le sei wa o le mena kupu ngala ngale mafanka lia nga pa loka ia ka kingam ka mama ku le palo ka mo ele fa ku mo se fom yo ele fa ku mo se fom ile mo le fanga palo ka mo le fom mai fa ku ia ke ro kwala ia le wa le va ka penga me se fanga palo ka o se ku a le la palo ka o ele a le ke fanga benga le la ke palo ka ia ai pe kai ia pe wo fa le fa pe o ngolo fa mai o le pension ia e vai ya avo foi i ka ku sai il fatti no nga luenga la foi palota langa la o palo ka mo mua ia sa fa sala la mai fa tumu le fom sa ka ngo ko fa kumu le fom ai mai sa o ele ke ngo fo fale le ke va ayer ko inga male lo makua e ya ai le ala la ka ku palo ka makaya o ia wa pi le nga ma fo fo fa ka ku palo ka mo mua ya mo na yo tatu tinam tama ma tutua ai mai se la tou ngase fo ia au po vai uki nga vai le mfain ku umi ya vai ya fa pe nga fa nga le wheelchair fa sa fa I pere ko inga ngole awale mai ko solo ka ma po lo ki nga fa pa roka se le me ale ka ko le kupu le me ale le kupu ka ko yo e fie ai le pension ar ko inga ba le ro makua ai pi e mai aro ko so si ko inga masilo makua e ave le fa pa roka si awo ka ku ke mama ka ku makua yo fa malo ya te o to e e mau tu langa le langa wa ai ya langa ka langa ngai me awo ka kilo yai vai si o fa mangu yanga nga ke fa ya ku le sapuku mo yo manguia e muri sawo manguia le suire ke palo kai ai mua mai le langi manguia le akua pe asile sila mai o koso si o ka ma kau kai si o ka ma yo si awale mai makua yo afa pe le wole fa yer palo ta siu ta ma po siu tina ia ile ka ko palo ka mo ai mai si la to e mana o nga fa pitoa o le soifua ia pe ia ngase tu mau ia pe wale a to foi ia le malo si o tino le winga fa talanga la vatu se fa ka inga ila ko se si foi le tu lo la ngana wa moku le vai ya vai so swangi fo yai ai fa tino na ya tau ya ba ai koso sio kwa mai fa pa roka ma va ai e mauti noa ye nai no foa ta pena ane no foa nga yo le fa il palota ya e mapu atu yai e le time yo fa nga palota le winga fa talanga le la ka ku paloka o makaya mga yo ka ku ka mama ki nga maku tau tu nai so tatu atu no ya tato wala po fai se maru taiao vai se fangu vai o fo ile mai se fangu vai ai sa maru rue ngore ko inga mare ro maku le kaya o po yo nai tu wala lo au me masena tupu fai nga palota fai se maru taiao fai se iputi ai se fangu ki se fangu vai vela fo ile le vi fo se ki le lei ta pena mai oe le tangata malosi fai sa nga ipuki ya nga saula ia lea fa pe la le piko le fa ele fa nga paloka vai sa we koso le wo tia pe fa mapuange ko inga mane lo makua ise no foa ai wi fo o ya ru ku le lenga ngai ke malosi ya e ke o ai luma e so soani ne fo I malo le malo pa pe fa yai ya o se ko mama se ki ngara le lengo so ke ku le lenga e ka o fele la mala se mea fa pe na no fa ngo fie ya ar tu langa na tato foi tato faringa lea palota o le asforaila palota o le sotaiao le to fa manino mai ni so vaenga tatala tato fa palota li tu lai valu tapuni le tu lai tolu ngan ka pungi al paloka umalo o fo yo ka ku fa pe o le a fai fore lua wa ngao wa ai ngai ke I wa e mauluma I lau kilo fa penga ai ma wa I lau paloka bai ke wai ma fo ke kuri ma ngai le ka le afore lua
Kau ke aku ngau ai ke wa waku o ka ora foi saudes kangaka la foi o mai si kai minga ai lei ona vave amo mau ala vai le kau ke aso malolo le inga luenga usu e fatino la palota ngawa umanga lau waku le lisi o kako far paloka ya nga iai fataua lo sao fataua o tato wa ya tau e fili e tai mo le pale mene le lopo la paloka le si paloka ya ngai le sui leo le afa sau ni man malo mai ya ai o leo la le fa ngai karu wai wa ek wai wa ek wai ya a fai no fo i polu pe na mai no viso fai nga palo tale fu sa uma tua mo ta tano a fai no fo i polu ai palo tai se tu malo i sa vai e ma fai lava ona fa atino le palota i so o se fale palota te fa fonga mai al vai nga ona le lisi le na mai e fa atino la u palota fa pitoa i le team 1 ma le team 2 ai i le toi o tonga mai nga vai nga a fai e no foi upolu ai palota i situ malo i sala fai por moteri sa vai e ma fai lava ona fatino le palota i so o se fale palota i upolu po o le anga i mai i le fale taalo team 1 ma le team 2 i tuana i mato e fatino i la palota le ala sau i le team 1 team 2 ai fai mai e ma fai la paloka i so o se fale paloka lava a fai o le ke ngo foi fale aka ngumerkasi ngumer lua por ngumer kolu por ngumer fa vai le se palo ka ngumer lua a vai le que ngo for le kasi lua le kolu per fa e mi foi vai se far palo ka ngai e fai la palo ka fa piko de na wo uma na fai lo mai a fai fo yo o e nofo a fai fo yo nofo sa vai ai palo tai se tu malo i upolo nei e ma fai fo i ona fa tino le palota i so o se fa le palota i sa vai po o le anga i ane i le maota o le metotisi a pita o pisanga i sale lolonga e fatino mai ela palota e fa pia ngafui la savai a fa pia o le ke ngofo savai a ke paloka mai nei e ma faia vai i oi fo e fi e va i sale lolonga le a pita o pisanga ngai ma fai ngai paloka mai a saua o ke ngofo upon le ma fai le fio i fo e se i o i kaulanga i sale lolonga e tapuni aloa farpalota ona a mata aloa lea ona faitawina faitaunga muamua ya o palota le tumalo e moli mawina e failau tosi asui tau va uma o le tumalo nga una kapungi farpaloka ka o le koru kapungi farpaloka o le pusa paloka e muamua ini nga uka i kua i mako le kako le team level fa atino le fa mmoile a makakalai lo ngan fai ka e le fa pe mai se kuaku se fia pusa ngan ka ngua a fai ar pusa paloka nga o le fast food paloka lai ko fai ka lo nga se fulu palota mo pai se fulu lima mo i lai o le si se fulu mo le ulo ko pai o le si lima mo le tato mo falai makano fai ka nga ya o lae e mori mawina e fai lautusi ai tu malo taitasi po suita wa e mai ar fai tonga mua ona toita puni lea o le pusa palota e malu o le malo e mai ale lei e mai vai au ka ke puni le ko pe mai e mai ale lei le fai kaunga mua lo winga ka le pu mai e uma nga fai kaunga ku malo e lima se furu ma le ko e lima se furu ku malo le fai na ku paloka ka pungi lo la e maka ko pusa paloka kusala ka pungi ka ko pusa paloka me masangi ya o le fai kaunga mua lea e kelea o le unga fo de ngan paloka ai se suia inga ngai ka mai suia inga la ikia i paloka fa pikoa ma paloka le pre-polling ai o le kaunga unga o le sofala ile ia o le unga nga o paloka ya le ala fa me ka pungi lo inga o le astonai aso tors fulu umar paloka ka ora astonai aso tors fulu le astonai i le valu taiao tatalai nai pusa palota fa pitoa le fo ka kala inga pusa paloka fa pikoa e fa vasenga te tusi i tu malo palota fa vasenga umala paloka fa pikoa i ku malo lima se fulu wa le wo le se paloka fa le ata numero lua
ia e moli mawina fo ile fa mo fai lau tusi o sui tau va uma fa to atalai te tusi ma fai tau le palo ta mua i le vai aso e fa atino ai le fai tau ngalo ia le official count o le fai tau ngalo ia e amata i le aso ngafua aso mua se tema ma fua e mai a i le aso faraile limo se tema o le faa tinonga o le fai tau ngalo ia e le official fai ngā palota o le vaega lea maga ia o le faamamamaga gaumai o le kaimiane o le pidioka lea mai tulafono ae a uma aga faikau le kakou paloka i le faikau galoa ia i le asogafua i le pō aluaku ai pe faauma le asolua o le aumai ai lo le kaimiga ma le tusi pe aumai aloa ia iloa e le ofisa faiga palota sui ua manumalo ma ave le tusi e faailoa i le ao le malo ma aumai lo e le ao le malo le ao telega o le fai ngā palota. E le kuria se ia kako ho o le asfaraile. Le fai mai ai, le ai. O le fai mamla manga a umarga ko fai kau ngalo ia le aso rua po le aso ruru. Mo uma inga. E oe, mo uma inga. Ka ko ke luk fowe umala ia uma i le aso ngafua. A uma le aso ngafua e au mai ai ale fai unga le aso ngafua. Ai, au mai ai mani lenga le au le malo. Ya, pe ila tulanga le na. E pe ona te fa manino mai ana i vaenga ia ioe fai ngola paloka le fa ilo mai e mtanga wenga fo yo o leo ya e fa sanga la kuma la ke fongi ya tato sta ia ioe ya se mea la vai fai ngo fia fa yo le ka kyo aku paloka ya fa yo ngai u aku la ke fongi por alava ya e fa sanga fa ngia pu nga aka mai fa sa foi lau telefoni i le kai mire fai lau paloka le mo mo fa ilo mai vai nga ia tato sta ia o foi ngi foi se fa fi nga ma li mata mai tai ofisa o nga lue i le fa tino o tato fai nga palota o le tato sao lea fai lau palota o le kako sao foi lea ia mama le fai nga palota si o tato watunu ioe au ane ia ni tulanga foi ngale fai isi kako fa fi nau fai tato ftena inga oi ya tau tua na la palota la tunu o to uma tato uma vai la paloka va ai le fai tau le sui sui o le tau tu malo vai po fia la sui mai tau le oi e ai isi sui e tu sai ngoa e tu sa matai le matai ai nge ke wa e ka ngo fa pe wo yo le ai vi fonga e se le vai nga fa upu fai la ai e ka ngo kilo le mar to fai tau le nga oe le la ko fa yaku nga oe lava e o le malo le kiu ke kongi e le kilo i la palo o le malo e ku ya ka fo le pusa e uma nga fai la palo kai le ke sa wa ko i lunga ka mai la e ngo foi fai singa ko mai ka kalo e le va pe voi la fo la fa ko fai singa ko mai ka kalo nga ka ko mai ala ya le fai pe o fai nga lo ko foi e singa fu vai kalo e or ka mai ka kalo le ko fa ko e kai pe ya le mele nga o mai le la ki ko po ya mo sese la ko inga e le manga o mia fa ro no me le ku ka ya ku sa ka sua vai nga lo sa fa ya ilalo le tu ai fa sino mai le sui e lofa ya tau. Le sui e fiso soani lo ainga, le sui e manu via ai lo ainga i le isi pa ya inga 5 tausanga. Uma. Yanga. O le hake kukule la inga. Ana fai siau. Vai. E le kuringa e memu. E le kuringa la ngonga mai e le akua rou leo. O le akua e aki la ngasira whanga. E kilo sao a i rou roko. Ya ke waku mo le akua. Si fasingo mai le sui o ke palo kai le ali au mai ni tai ya lo fa so mato watu no au mai se tai e fati noa mana onga lo ai ngai to tonu wa o mala fa nau to tonu ole 5 tausanga ya e ka lo fa ila palo ka va ai he e le ka uria lo palo ka pe a ova i fa fore vai o lau vai le o se kisi e le o se X o le whaasao. E oi,
ba ai foi le vai o lau fa sa o ia wakwa o sia koi mare lau lau sone o ke ofo o ke a o le lapo po o kingi pusa ai aru wakwa le fa sa o le si pa mo le o mai o nga le pa lo yo le ai fa tu atu ina ia o le nga lava ia tau ia wane ia afia si solingo se tu la fono oi vai lau fa sa o kasi ia ka mai tika ko ko le pusa ai le fa pia la fa inga ku singa aka ko le pusa la ka ngo ku sele aka o lo fa ngua ko le pusa la ka ngo ku sele aka o lo ko le pusa hey kasi ko mai fa sa o mai mau de pa lo ka le anu pa lo ka le fa ainga mai o va fa ma le pusa pa lota le fa ainga o ngole o va fa ma le pusa me anka ko masangi mai ai me anka ko masangi mai ai ma ia tau lo ingoa le ke alu mo le fa fa ngofi afaya o kota moon afaya o kota moon ne waku le lenga le skalai o le ngoa ka ai no le kota moon lenga le skalai ai waku kor kota afaya o kota langa le skalai kota ai le fa pela waku ai male mar kor kota mar he rota ele manga fa fa ngofi vai lai e so maua umanga maua ya ona vase la ia wai vase ya ne fai vai aua ka ko ke fa u le paloka aua ka ko ke fa u le paloka se ka ko wo fia ka ko wo fia fa paloka ka ko fe kau i ka ya o me fa ki ngol paloka fia lesi yoi fia lesi so ia lo ka popula kwa la fai mo ka kala e ka si o lai yoi so ia ko ke kinga ko vai me la ka ke popula ku ia lo ka fa sa la vai le ku le ia yoi vai po ai lava ka ko va fai ka ko mai fai fia tato fili tato tai yoi fili tato tai tau tua nā lau pālota, ia whaao ngā lau pāloka. E alu ro lau pāloka, ia pāloka, le whao ngā ina. Ma i mau, wale eiso sao. Wale eiso sao. I le whai ngā whiriwhiri ngā le atunu. Ko ane lei, au ale keke. Eoi, wala ahala ngai keke. Langa foi, umanga aru rea sui, umanga aru resi sui, e sau e moru le wharo resi sui, e sau e moru akure kai ngā mua resi sui. E sau e pulo wa kule ya afor o fara ku o resi sui o kangi mea wa e pulo wai e la kala ko fala pa lo a se vai de un le pengi mo le ngakala ke le lima ui au ke a ko markingo pe o le lu le mafuye sole vai e le fai ai inka ko ma ke i yo e le vai ku ula we ke ga se yo le fale awang e fasese inga lau paloka ile mingu ke muli le ai sui nga mai ka winga le paloka mua nga ngofo ya ka fa paloka e sa a se i o ka va ai la ia ka ya longa winga wa i la solo mu ki nga fai mai le kula fongo sa se ka solo mu ma ko kwa le la fa ya ku sa o ala ma ko kwa i se ma ko ai nga lo tfanga sa fata le vai ki ngale fia ofu fast ki ngale fia ofu ma ko ofu la o le ma ko va fa fai pui le kula fongo le wa mai ya vai ma vai ofu ofu o ka ofu ya o isi va o ko ngala le si va fa fai oi no fo le ma ye ai ane va ingare va ye yang ngi la va ingare va ye yang ngi feo i solo ma ofu le komiki i oi lo fanga sa faka o ngofo ko far komiki e kanga agora fa maurulunga me nga ka ore ola fa maurulunga le ngei wa mako feo i le fo ye ya mako ofu e lango i mako vanga fa fai yo ai ko oifo ko ke oifo e fa ari vai agora fa maurulunga yo au le fa mawarunga au ko ke fa pe o ko ma
O le mākou si kai lea le wā ringa le ai o au. Kolu pusa lava lava wha mo me o kāronge la pisi e tomu i o ofu. O le wa keu i wo i kāronge la pisi wa ku e o lava lava. O le ofi, o ofu. E o mai male atunu. O kero whai aku wa ku le kāronge la pisi le wha ngā kāronge la pisi fau ye le wha ngā le niu. Oi, anu langona le whanoa noa. Oi ea ka ngaka e ave ye le malo se kula fonga oi ka ngaka. O le winga no la kala. Le foi maua, le nga maua kala i sui ia ngofo ngofo e ka fo. Farpaloka. So ia. Anko peyo o mako sui. Ma vai, pasi akre ka vale la le saru saru o koka. La ka penga lo nganu mafale. Oi. Ka pire be ye. So ia. Kako maka iku. Ku fanga falawa e oso ngel kaya. Kari kongu mai la oso for falawa. E fo fola ile pepa me maka iku kongu. Fa ngar falawa. Fa yeri maru kaya. Fa yeri maru kaya or falawa nga. Ba ai le kupe ngai ko kongu isusu. Pe ba ai kipi akur falawa ki kipi fa kase mar kupe. Se ile kupe fa ngar. Ai le falawa ia e maongo. Kapio lai. La le fo pisi ngai for falawa. Kaun falawa awale. Awale o sofa ingor kayao. Ko ke kami milo mai. Ale foi la kami lo kota. O le makua i masa sau. O mea poeaka, o mea poeleo. Ya, o mea poeo foringa. E maua uma le masingi le lau kami lo ma. So ia ka alo leanga. Se la ngonga ka ngaka ia. E mama sianga menti le la aluai. E fa alonga kwa kingo ele. Nisi fa le tonu. Ya la aviri mayor ge kau fa makala ko pa loka. Ong sai mai sai uma. Yoi. Wai le swafa. Pe ya de wa vidi me bo bang fai la ko pa loka. Ya. Va maruru aku ya ki o ko i vala uma yo le fa ka ko ko titia uma yang vala uma ana ye le ka ko kalangoa. O ai le ka ya aku fia mo mo ne me fa i pa loka makapongi ya ke se si va venga mo mo. Fa mo mole. Va venga mo mo so tatu watunu. Ya ta pena le le fa nga pa lo tata yao. Ya pe fa pe fo ye. Tatou te wheloa i fo i le mai ai o palota. Ia e whai le lei. Se ka penga le lei ni wha moe moe. Ka kouke ai whai le paloka. Ia mama mausalio kako maho whaunga. O le mea mama le mele ka pio e whai. Awangi o kako o fo i le awangi o kako o se kulanga fo i le kako ke o e whale anga tatu ta penanga. O e whai le lei. Wa ai lau paloka ia whai le lei ko kongo le. Whai le lei ko kongo le kingi pusanga mai e. E whai e lau paloka. Wa ai kufanga whalawa ar kai au, piki whalawa e whai le maru kai au, awanga i misi. Po ele aka or wha or kufa whalawa, whai le lei le maru kai or whalawa, wa ai le kupenga i ko kongo le whalawa, i kewa kipi e kura ngai whiki whalawa, tulou. Eoi, se maka poko i mea nga, eoi, wa ai, ore kao le vanu kala kako wharpaloka. Awu foi ngio kako wha moe moe si ilonga, waku ka wale a sui. Vai, kako e whekako paroka. Awangi o kako wha moe moe si ian waku pai si ian waku la whai. Lea nga, kako wo kako e whai ma mar kako whai ngā paroka. O ngā mau ki ngoa la ia lea, o tai fili ngā umai lea tua. Ngā wha vai mai i whai ngā mama. Eoi. Ar ko nga sui fo ile le ngofo. E ngofo e kalanga re pa au kere. Vai, aru fe sau malo longa. Eoi. Aru fe sau malo longa. Aru e mo le malo lo. Yo le sia vai. Mo ka le malama vai. Mo ki nga lo ka fia kalangoa e pe nga masangi ai. Mo ka ofia lo ka fia kalangoa ai. Ingi vai nga fa u fai. O lo ka usikai. Na wa ka kalangoa ka i kai fa manga ku aku pa loka.
ai ngal fangongo e kausoro mua mai kai o isi vanga fa ufai le kurioso i lunga fai mare nga mare ngi oi e kanga oi e fa sao na kula fonga oi ke e ngai na kula fonga o na ka fisili ya le na mo ka sen yo le ofiso fa nga palo ko fakson ya le ngi ali o fai e fa pe o le ama ko o fai fa pe ia wa o fisili le ofiso fa nga palo na ele me wa le ka fai fa pe la ma ko wa ya ka ai ku sa o loko ire se ku ria le mo fa mo lunga ka ye fa ya le mere ku ya le fa mo lunga oi fo ye usikai o ye ia le avea le umi ko se e ngo fo ma me la pe la ko le ke ai ku la fongo oi fo ia a fai a maka mai maunga e a fo mai maunga mangui o Samoa ia fa pe nga ka isa ngale mu ko fo mama ko ai le fa pe o le usikai ya ko mako ai ka soro mu ai maunga le fai me o kuranga fo ia le ka fa le anga ma le ma fa e oi ku ia ire maka ngo fie le baba ai ya me ngai wo ki nga lo ka fia ofu o ka ofu o yo ka ia ofu e oi mo yo ka ofu o fa ku lo ko du au ko fa nga wa la ngu mumu yo oi mo dio lo ngu e oi ya vai la le me lo ye a fa pia se si ai se ai ka pa o sho ko du ai le la wo fa nga le ka da wa la va di lo ngu se ka se un mal pa lo ka fa nga va la ngu kalu ai wa ka ofi uma o le usikai ai ki nga le no ko le baba ia e usikai ya ku mako ai pi ka solo mo ka fo ngai wa ai ke wa ele la ver kula fo ai ke wa ku ia ngai o se si ire ma ngai ya fai wa ka ko pala fai le usikai ka ko usikai ka ko usikai ai le fa pe o le mako usikai ya ko mako ai pi fo ngai ko ke o mai le winga fa maudulunga pe ko ke o mai kulanga fo ngale fa maudulunga ya le wa ke ya o yo se vai mu long ye langu le langu le vanga fa yo ke langu ya o ya ro bo sai kia ko male mar kulanga re kuyo ya o kale lo se o kale lo o ngora o le usikai si le usikai lo le ngao le iro se ngao se fa ngao ele se nga o se pipi ala nga o le kala ngo yai nga o le ma mo po ya o kulanga nga ai a kongwa le wingo la kala ya nga fo di ka ko si ka yo ka ko wia la ngo ka ko we ka ko ke o fai ka ko kula fo ngo ka ko lo ma na wo fesidi de ofiso fa ka pa o lea nga ka ofi mai fa la wiloa o le oso mai fa la wiloa na fe la sa ka ki o mi ka fa a maulunga ya se me mo fa maulunga ya la ma ko sika i uma ma ko ile vi fo ile uminga nga fa pe o le amra kofi mara e fa ile fa maulunga vai ke wa fu se fiku fuku se sere u mar nga pa kam fai a mai se o ngale le mo le tunu ya au mai se me file mu wai la ngona la tunu so ia le kam fai e sa ve u le file mu ma ka solo mu ile fa le anga ma le ka ko fai se fai nga pa lo tata ya o le tunu pele po fe lava le va henga fa u fai te lango lango yai ya o kala ngo fa la wa kele kota le ne fiafi ya fai se maluta yao yo va ai sa fangu vai o le vese fangu vai ai sai i ki ngaro manava tu lo le maru ruor ka au po ai ngun nga fangu vai ai sa ta to le fanau o to le fanau le o lo ye nei matu tau se fia usu fa palota ka ku nga ala po lunga e fai se maru fai se puki si ko inga o ngai ka ku makua mau ari puki wala wala ya vai por arca me la ko ku fanga falawa ya la already mari puki vai se pankeke le ika ko far pankeke e ka kala ka ya po ese pankeke si ko inga masiro makue fai se la maruta ya vai la fala au vai la fala au ika ko ka penga masi umar fa ai ga ko a ver ko inga malo makue fa palo
ai ngalo inga ingur fala au suka fala au toto maurunga vai tulanga fala au vai tulanga I a fai reke mo war fulu alo fa fai sau mask eu fai sau mask pui pui mai ana manu so tatu watunu mai pesi et fulu eu ya ai pio tulanga ne na fa fonga so tatu watunu manu ya tele le fai nga fit fidinga so tatu watunu uda so atayao ya ile file mu o le atua I lungo so tatu watunu ya faya se fai nga fit filinga a file mu ma matangofie I le sila mai le atua ia o tatou filifili foi tai au wale pai inga manuia I so tatou atunu ia fa manuianga na le ne fiafi mai a kota mal fareo tatou tapena fiafia faila palota mal fiafia ia va ai o ai fa la velave la paloka pu elaka o ai ana kala ko musumuso ke paloka ia ai por komiki ai pu elaka ola me ala fa kaio o le so mai ar kaka ke e mo me puaka e mo ye me puaka kire manga sausi se fa la velave foi la paloka e mo ia me puaka yo saulo ave kai lo fiso fa nga paloka ave kai ka fa nga yoi kura fongo le ka nga ngai o lo ba ai fo ya ka I komiki ku solo o e mo ye me puaka na fa sa ya wai vai nga muri ya na bo mo na mai la tola kustala pe ngo fa ya o kota se kusikala o viene o se kusikala o kire ya o nga fa kusikala ya o kire si akali fo I more ngasu more vale e fai mai ma ke ya le o fesili le si mai kai kusikala le fai mai o fe o piki ko idea o fe ra ya ru mawe vai ide se mera la ko fu mawe fai nga nga ngai ya o ngai maso ye ke loko le anga ele ma vava I lunga se tulo ele I loa le lalo lagi ke loko le anga awa e alu ye mi miki le kunga alu vai e ke wa mafakua vai e mafakua le pefu pele kusikala la ya ile autostala o la tou wa avea matustala le yo e fai la tou ngaluenga I pu e la tou wata pu e ya I tulanga I fai nga palota fatala no le atunu awaula ka mi lo ko vai ka ye fa la vela per fa pa ka emo mamao wa course full le ile se lau mikal mamao mangingo le mangingo le o ke manga o voi le o manga pu emo ka ave ka lo fiso fa pa ka se ka nga I ile komsina male office fa pa ka ka nga kangi ka nga ka kongwa ya le fa le anga pa ka ya maka ule anga I fuore fa nga filfilinga na tunu kalu kaluai le yayor kura fongo aile fia usikai ya fai malu tato fai vai la sota yao tapo inga so tato watunu ya tato famo ya tua po fia lava tato te ese ai manatu malangona I fai nga fai amai ang palo kakayao ngai ko manga kula ia lea ka ko ke kasi umai du morsil fanga le tua ya tato feloai ile mahe ayo tato palota ile kai me fai kawai mo ka kapuai yo fai fia tato fai nga filinga Samoa palota po ai la usui te filifili e tulai mai e fai me te finangalo yai mo lo ainga o ngai ave la filinga yo ya tulanga na stala muri na mai ne ya fiafi mai akota mo faleo manu ya tele le fai nga palota so tato watunu manu ya tele le fai nga filinga ya au le atua yo to finangalo ma tato loto e manu ya yo tato fa mo nga uma manu ya le ya fiafi ni tapu inga so fai nga mano longa so tato watunu fa ftai tele ila fionga fa longa rupe matisila ya male tato motonga ya morfa wa wina ona awina atu tato por kalame ya fiafta tasi maso se taimo laso ya manu ya tele na tato tinam tama matutua fa fianga mo lato fartua ya ai masele lo so tato watunu yuso to fa fine ma tato malava wanga va al palota tato felo itayao il taime to lau mai tato pusa palota ya martau no tato fa nga filinga ai mo nei taimi le o te tolu minuto tano le tu la se fulu sa monei ya fa to fa so fu atu kota mari fa le o mai sa monei manu ya malolonga